أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Penalamatan tano sa Allah sabab sa miyaha pamagileta no sa kapitya ginawa. Ago penalamatan tano sa Allah sabab sa isa tano at teofikanian sa makasong tano sang kai akalilimod apad sa lama-lama o surga. Sabab sa sukasong sa mga lagide na padae kula malama o surga agiya katuntut sa ilmo. So aya ipagsirahar kano amay to na sumakalbihan o Bismillahirrahmanirrahim. Diba? Simple lang, Bismillahirrahmanirrahim na miya kalalab si kalbihan. Miya kalalabas agkakwatan na ron abalas. وخرج البخاري عن جابر قال اسم الله الأعظم أنه في جميع القرآن بدأ به كل اسم. Pianutul Bukhari amya hatitayan ko Jabir apitiruyan aya ingaran no Allah at tanto amala na su Allah. Bangka dikilay asulangon o Quran na aya dirun sige puunan na su Allah kuunaan ulangon ungaran. Wa qala alayhi salatu wassalam lamma nuzilat bismillahirrahmanirrahim ahlus samawati minal malaika واهتز العرش لنزولها ونزل معها 1000 ملكة وزادت الملائكة إيمانا وحرت الجن على وجوههم وترحقت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك. Pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam siiko masa akin iturunan ko Bismillahirrahmanirrahim na miya bubaya sa mga tao siiko mga langit. Dito sa mga malaikat. Na tiyabker sa arsh ko kinituron nun sa uunutan asang gibu ang malaikat. Sa miya gumarag sa parateya o mga malaikat na sumiyundong sa mga jin kudanga o mga malaikat. Sa miya tambag sa mga bitoon sa sumiyundong kukala o Bismillahirrahmanirrahim. وأخرج أبو نعيم وابن السنة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم سبحت الجبال حتى سمع أهل مكة من بها فقالوا سحر محمد الجبال فبعث الله دخانا حتى أظلت على أهل مكة فقال رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ممكن سبحت معه الجبال إلا أنه لا يسمع منها. Miyahatitan at tutul ki Abi Nuaim Agus Ibn As-Sunni apianu tula Aisyah radhiyallahu anhu amyasu atraqanian so Allah amataan apitiruyan aso Bismillahirrahmanirrahim na tumyasbih sumapalaw sa so kini suratan ko Bismillahirrahmanirrahim na tumyasbih sumapalaw sa taman sa miyanag o mga tao sa Makkah na gusto mga tao ron na pitiruiran ang mga limbabaan so palaw ko Muhammad sa sumiyugo so Allah sabel taman sa kiyasayapan abel sa mga tao sa Makkah sa pituro o Rasul sallallahu alaihi wasallam asa tao abatian yan so Bismillahirrahmanirrahim sa totoo sa pure ko puso iyan na padiyan so mga palaw at tasbih ugaid na dinyan kinag so kaptasbih yan masya Allah miya kalala ibala so dikatiro ako Bismillahirrahmanirrahim. Pero di ba minsan kelipatan tano no? Kelipatan tano talaga so yung simple buwa mengkalaka Bismillahirrahmanirrahim. Minsan kelipatan ka nang pero miya kalala si balas. وخرج ابن سني والديلمي عن علي رضي الله عنه
Man qala bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sarafallahu anhu 70 baban min anwa'il bala walahum wal ghamma wal lamam. Miya panutul Ibn Abbas amia suat su Allah si ikiran adu kataw. Mataan askanyan na pitiruyan apitiro o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasa tao abatian niya so bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim na pakipukaso no Allah so 70 kaklasi abala. Udi narata aginawa awidakal na kapahambu ko na gusto maruni awidakal. Na di ba langon tanop kubaya ama po kasartano so po makatalingo maabala. Na katay so isa kasabab panon piki po kasarto Allah subhanahu wa ta'ala na tiruan ka so bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa akhraja Abu Shaykh an Safwan bin Muslim qala bin Sulaim qala al-jinnu yasta'amiluna bimata'il ins wa thiyabahum faman akhadha minkum thawban wada'ahu falyuql bismillahirrahmanirrahim fa inna ismullahi ta'ala tabih. Miya panutuli Abu al-Shaykh apianutul o Sufyan bin Sulaiman apitiruyan aso mga jin na pagusar niran so pagigimo umbawataan o manusya. Agu sunditar niran na sa tao apadrekano asolot niyan sunditar niyan na udi pagindaan niyan na batian niyan so bismillahirrahmanirrahim kamataan asungaran o Allah na minitimbre ron. Okay. Igirakon sulutan tano sa mga bangkalatano udi na pangden tano sa mga bangkalatano na uding kakatawi so pumutiasan kasi ad mana pumatiasan mengkalaka ana mutianon pagnen ka na mutiana uding kakatawi na bapre ayabu kigang ka na matiro ka so bismillahirrahmanirrahim pagnen ka bismillahirrahmanirrahim kasi igira ko na mengkalang ka amya tiro ko no ton diskanyang kon kesulot o so bangkalaka na di kesulot o mga jin so kailangan na praktisan tano ditam ni matero so bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah. Babya bismillah bo. Wa akhraja ad-Dailami an Abi Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an 'an an-nabi alayhi salatu wassalam innal mu'allam idza qala lis-sabi قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال لها كتب للمعلم والصبي ولأبويه براءة من النار. Pianutul al-Dailami pianutul Ibn Abbas akya babayan sirano Allah subhanahu wa ta'ala adua ku hadis amarfo pianutul Nabi sallallahu alaihi wasallam amataan asuguro na igira ini pangdunian kuwata so bismillahirrahmanirrahim na matirumambu wata na pagkisurat so balas o guro guswata gusto duelok siyan so kapakalibre niya kunara ka masyaallah di ba da mustahil ko wala gibo kapturang ka bismillahirrahmanirrahim lango nagugoy ka bismillahirrahman kung ka bismillah o di nga katong so pumutiyang ibken bismillahirrahmanirrahim plalakaw ka bismillahirrahman paguntod ka bismillahirrahmanirrahim miakasolid ka bismillahirrahmanirrahim lango na kuan ka na bismillahirrahmanirrahim kaugit-ugit ka bismillahirrahmanirrahim di ban so bismillahirrahmanirrahim na di ka pa basul ka sa siyar napturon ka bismillahirrahmanirrahim ay apturon ka na so a'udhu billahi minal khabthi wal khaba'ith minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال أهل الجنة لبيك وسعديك اللهم إن عبدك قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجه من النار وأدخله في الجنة. Pianutul Nabi sallallahu alaihi wasallam agwani atirunian pabila atirun ori penuh Allah subhanahu wa ta'ala so bismillahirrahmanirrahim natiroon o mga tao ko surga labbaika wa sadaika ayamanan niya na untong ada apli pusanon masyaallah
Nagutero nira na haykad na nami. Namataan as oripan ka na dinyan turon. So bismillahirrahmanirrahim. Kad na nami. Napakaliwang ka, kunara ka, napakaisulid ka, kusurga ka. Masya Allah. Kung totoo sinami, akalbulbud man so kasulid sa surga. Pero gimambudi ka tiro ako bismillahirrahmanirrahim na di mo muna di pamimili ano Allah. Saan din yan ito fake. Kasi di ba may kalbulbuban ko pa kaya suko ko na ba di simbayang. Apiyagi mga Kristiyana ko pa kay manatiro ni Rasul bismillahirrahmanirrahim. Kami kalbulbud na kagiugay na dikiran ito fake ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dikiran ito fake ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may kalbulbud kanina din galabakan. Oo. Bismillah, bismillah. Okay. Si kopad at tutulan. وفي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال ليلة الأسر بي إلى السماء أريد علي جميع الجنان فرأيت فيها 4 أنهار نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل كما قال الله تعالى فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن أما يتغير طعمه وأنهار من الخمر لذة للشاربين وأنهار من غسل مصفى قال قلت لجبريل من أين dito lang batian so Arabic yan kadito na busibutan oo si kopad at tutulan kumahadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam na mataan as kanya na pitiro yan kung masa akya Laylatul Isra maana asukya lalakaw niyan akya sungyan sa langit maana asukya Miraj unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyaki ilayrakan sulangon o kasurgaan na miyayak nun supat alawasay paganayron na lawasay gaig ikadwa na lawasay agatas ikatlo na lawasay ga arak ikapat na lawasay agula at tanab ada sanin-sanin yan na pitero o Rasul sallallahu alaihi wasallam na inisiyan ko Jibril anda pakapon ang kai ang mga lawasay naguanda pakaagos pitero o Jibril alaihi salatu wassalam na si pakaagos ko lawasay akawtar ugaid na di ko katawan o anda makapupuon na isian ka si kukadnan ka kapag ito kawanyan ka nagupakiilay niyan ka na miyamang ni kukadnan yan na miya kataling malaikat na si alam yan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tigyan na hay Muhammad na pidngang ka sumatangka matangka adua matangka na pinidngakan na oryan yan na tigyan ko Rasul abkarang ka sumatangka na bikarakan na si ako matatago ko itadu kayo na ayamilayakan na kubu-kubu amuntia amapote aso pinto iyan na muntia yakut agedung iwarna nakakandeduan sa bulawan amariga iwarna upama kagyang kuto akubo na alosudunon sa mga monosya agus sa mga jin na aya kay ibaratanira na datar o papanok adumadapo ko palaw amala o di na pato adi imlangulangoy ko kaludan sa miyelayakan ang kai ang mga lawasay na pupamanugas ang kanan at taga kubo na si iko kaya pikira ko kukambulingakan na tigrakan umala ikata inong kadisuldi ang kai akubo natiga ka na andaman na ya ikapakasulda ka noon akakandunduan na andaman na ya ikalkaikoron sa tigyan alakain ka natiga ka na andaman na ya ikakilkaikoron adako bako gunse natigyan ra ka na asi isa 5 kaso gunse natiga ka mana andi gunse natigyan aya gunse iyan na so bismillahirrahmanirrahim namiyakaran niya ko kupinto na biyati akan so bismillahirrahmanirrahim nakelkaan so paitaw na sumiyulda ko kukubo namiyalayakan nun ang kaiapat adurug alawasay aptuga apakapoon kupat arugo ang kaiakubo nasi ko kya pikira ko sa mliwa ko na tigrakan umalaikat ino miyalayin ka tiga ka na uway tigyam man ay ilayang ka sa ikadua na inilayakan peruman
Namiyalayakan ami susurat ko pat arugu ang kuto ako buso. Bismillahirrahmanirrahim. Sa miyalayakan nun sumim po bismillah. Naron pa kapoon so lawasay gaig. Naso ikadua lawasay agatas nasiip pa kapoon kuha ku Allah. Naso ikatlo alawasay sa alawasay gaarak nasi kumim ku Rahman. Naso ikapat alawasay at tanab nasi pakapoon kumim ku Rahim. Namiyatiruakan na aya pa kaasal ang kaiapat alawasay naso basmala amaana bismillahirrahmanirrahim. Pitaro Allah, hay Muhammad, sa tao alwin ako niyan apad ko umat ka sanggulalan sa ang kaiingaran. Naskan yan na mag-ikhlas, nasa kaptiruan yan ko bismillahirrahmanirrahim, na pagkainom na kan sang apat alawasay si ko kitab, siya melay ko kitab adaka ikul akbar. Masya Allah, may kalala ibalaso, ditano di katiro ako, bismillahirrahmanirrahim, ang si sa ingaran ng Allah, ang masalin gagaw, ang makalimuon. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إلى في الجنة جبل يقال له جبل الرحمة وعليه قصر يقال له قصر الإسلام وفي القصر بيت يقال له بيت الجلال وللقصر 12 مصراع من أسقفة الباب إلى الأخرى معصرة 500 عام لا تفتح تلك الأبواب ila liqa'i bismillahirrahmanirrahim. Niya panutul apianutul o Nabi sallallahu alaihi wasallam amataan apituruyan amataan si ko kasurgaan naso palaw aya iptem aya ipembeturon na palaw alimo adan apalasyo na aya ngaran yan na Islam. Si isang kanan apalasyo na dudun suwalay pag-iingaran sa Baitul Jalal. Si isang kanan uman ipalasyo na sa susapulo agudwang gibu amisra na uman ikabalingan sa giyang kanan asapulo agudwang gibu amisra na sa uman ipagletletan niya na 5,000 rago na ilalakaw ron sa daag kalakaan sa giyang kanan pinto arwar po din yan tiron. So bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, may kapya sa Islam mo. Niya kapya sa Islam ka. Alam mo yung simpleng bismillahirrahmanirrahim na dito na bus katawan na miya kalalas kanya ni bahala, miya kalalas kanya ni balas. Na playa man tanuro na ginawa tano kasi igira man di kon malalim na parang di ba dingas ka ng kitat bek. Pero igira miya layam ka na talagang kitat bek kas ka na higa di manggulola. Mga balas o kisuratan ko bismillah ko mga kitab. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما كتبه القلم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كتبتم كتابا فاكتبوها في أوله. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam aya paganay ami surat o pansom na so bismillahirrahmanirrahim na igira ap surat kanu sa surat na aya niron suratan ko puunan niyan na so bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillahirrahmanirrahim falam yu'awwirha kataballahu lahu alfa hasana wa maha anhu alfa sayyi'ah. Wa kadza qala alaihi salatu wassalam man kataba bismillahirrahmanirrahim fawajjadaha ta'dhiman lillahi ta'ala ghufira lahu wa man rafa'a qartasan min al-ard fa bismillahirrahmanirrahim ijlala lillahi ta'ala an yudasa ismahu kutiba 'inda Allah ta'ala min as-siddiqin. Pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam asataw isurat yan so bismillahirrahmanirrahim sa danyan dalunge na pagkisuratu Allah kanyan sunggibu-gibuan amapya maana 1,000,000 amapya nagupunas no Allah kanyan sunggibu-gibuan amarata mana 1,000,000 amarata. Sudah marata di ba? Kung gilibok tano amay ad na isurat tano na
pagpunan ando na sa Bismillahirrahmanirrahim. Kasi kanabas kanya na miya karagirgi na isurat eh. Oo, Bismillah, kung kasanot buka suratan ka sa plistano ka na Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pitro po no Nabi sallallahu alaihi wasallam asa tawa isuratian. So Bismillahirrahmanirrahim. Nabatian yan sa tajwid, sa slaslayan ku Allah asoti amapuro. Narinilaan no Allah sa tao ay ipuro yan, so kartas ay ipuro yan. Okay. Batian ka piya so Bismillahirrahmanirrahim sa tajwid. Mana na so kambatian ka piya. Diba? Ansi ko mga tao apketoon. Mataw kun mate sa Quran pero di kan paganan sa tajwid a Quran ka kanaba ko bu i-contest. O, di ba? An na lagi na namin kay sirakan, miyag message. Ustad, mataw ko mamatay sa Quran, di gan paganan so tajwid yung kakwa. Kanaba ko butigan ito i-contest. Siguro, susabad ko mga tao, tabi, naginan ipipikir niyan. Pero mali anan. O mataw ka matay sa Quran, na din kakataon sa tajwid yan, na paganadang ka piya matay sa Quran. Paganadang ka sa tajwid yan, kagiya sa Quran na isa, ahakyan kung mano siya, nagyuta kang buti ang kaong piya. Diba? May alay sa Quran na waray telil Quran na tartila. So, uska na mataw kan matay sa Quran, pero kurang pensukataon ka kung tajwid o Quran, na paganadang ka piya so tajwid o Quran. Apya na baka i-contest, apya panigirap matay ka sa Quran, ada pa akinigir ka, na kailangan na paganadang ka so tajwid o Quran. Diba? Lagi dagya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aya ipagmad karo na dua kaharaka. Bismillahirrahmanirrahim balasin ka sura makapal sabab sa kanyan na fatha. Bismillahirrahmanirrahim aya pagmad ka mamuro na dua kaharaka. Bismillahirrahmanirrahim sura na makapal sabab sa fatha. Rahim na aya ipagmad ka na dua man kaharaka. Di ba so lagi dito balasin ka pipya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ba? Batian ka, ayun. Sa tao, batian niya, so Bismillahirrahmanirrahim, sa tajwid, sa slasla iyan ku Allah. Inong kabiyat niya, with tajwid ka, ba't naslasla ka ku Allah subhanahu wa ta'ala? So tiyama po na, rinilaan ng Allah rinilaan ng Allah. Sa tao ay puro yan, so karatas na inipuro yan, so Bismillahirrahmanirrahim. Sa slasla iyan ku Allah, ama puro. O ba, malusig so ingaran niya na pagkisurato Allah mapi ako pag ko mga sidikin. Alam mo sa Saudi, kasi madakalo ka namin may makasung sa Saudi. So mga karatasan na ginasusuratan sa Bismillah, na ba nang pikil ba di ka ba yung mga Arabo ba ipalabod ka sa basurahan? Diran ka ba ya basta nakarata sa susuratan sa Bismillahirrahmanirrahim na may layo mga Araba yung itatapon mo sa basura na lisiran pagyo lala haram tigiran to kami susurato sa Bismillahirrahmanirrahim ayam yan ga ka na igira lagi duto Bismillahirrahmanirrahim na ipalabod ka na di nga kung ipalabod tumo matutungkas kaniyan tumukon ago gina na mga karata sa kasusuratan sa mga ayat na di ba igira di ka di maglinis na kung malabod ka, ipalabod ka na igira ko na ginama karatas akasusuratan sa mga ayat, hadith na mas tumukon at tutungan ka, abaso ipalabod ka. Dakon, miyan ka na wasyat, anagyan ka lang sa wasyat. Kasi gira mo man pumikin ka na, mas mapiyami at tutong abaso ipalabod ka na kilo ko mga kuwan. Di ba? Marsik, kilo ko mga marsik na gina na ayatanan. O, katuro wallah. Miyan gangs ka na, anagyan ka na wasyat na, mas tumukon, matutong kagyuta karatas. Abaso ipalabod ka ko basuraan, kisiin ka. Kau to sister da. Ya, masyaallah. Oh, kaysa ipalaw ko mga basurahan, di ba? Wah, pure. Kaysa ipalabad ka na meron ka kung basuran, adu Quran na ya, di ba? Lepatan na. Wah, tamo na tuto.
Kaya nga sabi ko, lipatan nila ito mo din. Kadi ba? Lupa kayo tago na kakaigi man ako rin nga. Kailangan mabatian. Yes, tama, oo. Nakagiya ba yan? Di taro sa tutuan. Yes, oo. Nagkapakaya, miyalokos ka na, meda ka sa dunia, na mibubugak ka ron, na di nga kato na tunay kidyo ng mga wataka. O, inilabadira mo sa basurahan. Okay. An Sa'id bin Sukayya na annahu qala ballagani an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu nazara ila rajul yaktubu bismillahirrahmanirrahim faqala lahu rajulu yaktubu bismillahirrahmanirrahim faqala lahu jawadaha fa inna rajulan jawadaha ghufira lahu. Pianutul Sayyid bin Sukayna mataan as kanyan napituruyan amataan amini sampay rakan amataan aso Ali bin Abi Talib amiyasuat so Allah kanyan na inilay niya so mama aib surat yan so bismillahirrahmanirrahim na pituroon o mama aib surat yan so bismillahirrahmanirrahim na pituroon o ali apumbutian niya sa kurupan yan kamataan aso mama akurupan niya so kipsurat no narinilaan no Allah masya Allah. Okay, di ba adna tutula subae katawan yan di tutula subae na lango na sa karubintang yan na bismillah 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 na sumamuso mama natipo niya so bubay na siwaya na tiyago niya so miyakalala ahas o so kabal. Oh, na inawa niya si Karuman yan, di ba? Tapos na ngayon, kay si Karuman yan, nalang na pturo niya na, bismillah, bismillah, bismillah. Nakukalka niya so kami, bismillah, na mielen niya, no, na mga perak, mga gold. Na miya ka umasumama, miya mamasa. Sige na, na miya mbulay swala yan, hindi ni mga di kumino si Karuman sa kuwan. Perak, ay nimbulay niya sa walayame. Na din, inisiyan ko Karuman niya, na piagistiro ni Karuman niya, na miya mamasa sumama, kay katawa no mama, agyuta ka ba na matatago na ahas amya halalag. Na pianinisiwan niya, lika niya, na kukalka niya na ahas, na niya tayo sumama, katiyukas ka niya no mama. Okay, kataso isa, pahala o bismillah, bulong. Igira, input ka, alangwan, mga gabot, nga isurat ka sa karatas. So, bismillahirrahmanirrahim. Samblablaga. Kanabas sumpa-sumpat. Bismillah. Simblablag. Na isumpat kaon. So, salamun ala nuhong fil alamin. Na isurat ka mabuta ang blablag. So, batang yan. Blablag. Na tugun ka ko igna. Pikinom kaon. Na inshallah na kapiyas ka niyan. Oo. Mga gabot. Okay. So, giya kitab na aya sumirato na si Sheikh Al-Alim Zainal Abidin Makatangkop Abu Zuhair, di ba? So, ayon sa akong butima na sa mas mapena, mag-share na lang tayo kato sa espada, di ba? Mag-share tayo ng kaalaman para kasi apya man ni kalakay katao ko ilmo na kapakay aadna amyan ni kaadaman nagupad ka. Kapag ay mabusakan na ad na amyan nagakan adan yung manag, di ba? So ino kailangan na kasi di ba minsan nawaran tanong mga marana watabi na minsan nawaran tanong mga marana igiramian ad na amyan ni kay di pangosat di na benar. Kasi miyan ga karusa sa bala na di ko nutuke pakay kasi so ilmo na miya kablabla miya dakdak so kitab kapakay aska na dangkaw to mabatya naskanya na miya batya yan. So giya bismillahirrahmanirrahim na miya kalala balas ami susurat saya na kanaba marata ipunggula lang tano, di ba? Kanabas kanin marata kami. Simple lang. Bismillahirrahmanirrahim. Miya kapiapiyas ka rin, miya lubulbud. Di ba? So, sa bismillah, bugat na mga sakit ko lawas ka. Nakulitan na kaw na ni mga kawan, nagbuto-buto nga sa mga kapito. Oo. Huwag mo mga sobat, so bismillah, iba po diratin. Oo. Bismillah. Oo. Butan ka din sa bismillah sa mga kapito. Oo. Naigiram mo na melem ko na baka bukapat sa baso na. Bismillahirrahmanirrahim. Baka bukapat sa Quran na. Bismillahirrahmanirrahim. Yung lang mo naguguin ka na. Bismillahirrahmanirrahim. Diba? Oo. So, kanabas ka na yan marata itatbek tanong, gulawlaan tanong. Kanabas ka na yan marata. So, playaman tanong ro na maginawa tanong sa mitatbek tanos ka na yan. Kasi, asak tanong, ang mga manosya tanong na, lagira na dito ng dinggil na, igira mi adik tanong ro na, napkilay man tanong nga pa kay aso dito di katuro ako Bismillahirrahmanirrahim. Hadja, minisurat ko sa bismillah. So, unan yan. Adi surat si Hadja.
Minisurat ko sa bismillah. Ini sa burad. Masya Allah, Masya Allah. So, gitu, bunda, may turang saya, ini kira tayo ginawa niyo na gitu. May turang saya dan yung kasuatan. Sa pamakin ka na gitu, so kabulya ka naman na siya, naubod na ini, kaya bubayan niyo na gitu siya initapikira ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pre-relate, no? Kasi sa December na, nasunga na ka na yung daro ko punigang. So, January na kapakasungak sa inshallah. So, dito ano ka, dapat na ngayon yung alis ko. Dapat na imatos alisang naan kasi apugasi kasunak ng mga karatasakan. Kenapa? Nabaw pa yung bro. Ana diyang sa di pa playan. Sa ano, nakalib kasi ako, baga marinig nila.